Malibongwe igama lenkosi yethu Jesu. uJesu Kristu inkosi. Mawabonga amandla akhe amakhulu. Mawabonga amandla asegazini lakhe. Mayibongwe insindiso asiphe yona. Makabonge uNkulunkulu. Lona amandla longahlulwa yilutho. Namuhla sisaletha imfundiso ngokuphiwa umoya engcwele. Mawubonge umoya weqiniso lo wehla emhlabeni wehlela abantu bonke kuba ubaholele kilo lonke iqiniso. Ithe inkosi uJesu ngenye imini encwadini kaJohn chapter 8 u31 to 32 ngathi ngiqinisile ngithi kini uma nime ezweni lami iqiniso nizolazi neqiniso lizonikhulula. The truth shall set you free. Namuhla sifakaza ngaye uNkulunkulu ongahlulwa yilutho. Sifakaza ngaye moya engcwele. Sibabaza ubukhulu bakhe noma izinkathi zinzima. Sivuselela ithemba ebantwini ngamazwi abase-Efesu 6:10 elathi lokugcina gcinani emandleni kaNkulunkulu amakhulu ninganyakaziswa abazalwane. Sikwezinye inkathi kodwa ngithi gcinani emthandazweni nasekumazini uNkulunkulu nigcine nibekezele. Nkosi yomusa inibusise ngizawuthandaza emseni kaJesu Kristu. Baba wethu engcwele siyabonga baba ngokusipha ukuhlakanipha ngokusenza Nkosi yami izindlebe zethu zivuleke sisabele mawukhuluma kithi. Sikhulekela kabantu bakho bonke Nkosi lesi sifundise siyawufika kibo nalezi zintshumayelo lezi zambulo Nkosi bazamukele ngomoya kaNkulunkulu einhlizweni zabo babe nokuthobeka njalo Nkosi. Cela ubapha amandla okuma noma izimo zinjani Nkosi noma imibuso imimoya ibavukela kodwa ubapha amandla okukholwa kwabo kungapheli bakhuleke ngeinkathi zonke bakholwe bakwethembe njalo uNkulunkulu longcwele uNkulunkulu onamandla egameni nasegazini likaJesu amen. Bazalwane bakaNkulunkulu kuvuka amazwi kaDaniel masithinta indaba kaNkulunkulu sikhuluma ngomdala wezinsuku the ancient of days. Daniel ngenye imini uyaboniswa lapha kuDaniel 7 verse 9 and 10 uthi uDaniel wase ebona izihlalo. Masabuka izihlalo wase ubona umdala wezinsuku the ancient of days ahlele esihlalweni esivutha amalangabo omlilo. Uthi la kulesihlalo sakhe besinamavili egameni likaJesu. Usuyambabaza ngendlela ambona ngayo ukuthi ingubo yakhe yayimhlophe kunechwa nezinwele zakhe kungathi is a white wool egameni likaJesu. Ukhuluma ngoNkulunkulu ophilako the ancient of days. NoJona lapha ku Revelation 1:18 naye uJona uthi ngase ngibona kwaboniswa uJona uthi lo engambona lo indodana yomuntu lona engambona ngaba nokwesaba ngaba nokwethuka ngagobisa ikhanda lami phansi. Uthi wasubeka isandla sakhe kimi wathi ungesabi mina ngingi-alpha ngingi-omega mina ngokucala mina ngokugcina. Uthi bheka ngangifile manje sengiyaphila. Uthi izihluthulelo zasehayidesi zikuye nezasezulwini. uNkulunkulu ophilako ke lona esimdumisa njalo ngeinkathi zonke sima ngaye nasezinsukwini ezinzima. Thanda namazwi akhona lapha encwadini baseRoma 8:31 egameni likaJesu Kristu lathi khona uma uNkulunkulu engakithi ngubani ongamelana nathi. uNkulunkulu makanawe lapha emhlabeni noma bangahlanganyela kangakanani ngamandla abo nangemimoya ikhulu iziphathi mandla noma ngathiwa bayo invoke ama great spirit noma bayowavusa kuphi, uma uNkulunkulu anawe akukho kuyakwehlela. Noma ngathiwa amakhosi omhlaba yahlangana kuhlangana abantu abakhulu abasezikhundleni eziphezulu abasatshwako kodwa uma uNkulunkulu anawe akukho kuyakwehlela. Ngako noDaniel wangena
in the den of lions waphuma. Baningi abantu bebathembile ukuthi inkosi uNebukadnezar yayithembile le yandawo ukuthi abantu mangibafaka lapha abaphumi. Kodwa uDaniel wangena waphuma. uDaniel mawumbuka naye baqale bamzama eBhabhiloni ngeindlela ezihlukahlukene. eBhabhiloni mawusibuka isizwe saseBhabhiloni kokhona lonke uhlobo labantu abasebenza ngemimoya, ancient spirit, ngoba kwakuyilizwe lobumnyama lela. Basebenza ngemimoya nangemagic nangewitchcraft. Bakwenza konke, bazama zonke izikhala ukuthi bamxikelele phansi nokuthi asuke endaweni kaNkuluNkulu, bahluleka. Base babona ukuthi isiphi strength sakho uDaniel. Bakhona ukuthola ukuthi uDaniel une strength, uyakhuleka. He is a prayerful person. uDaniel une intimacy noNkulunkulu, une fellowship noNkulunkulu, uyahlanganyela njalo ekseni. Lithi iBhayibheli wayebuka eJerusalema, abuke empumalanga, akhuleke ngaso sonke isikhathi. Base babona ukuthi asimqikelele lapha phansi ngoba sesihlulekile. Sibize yonke imimoya yasemanzini, sabiza boLeviathan, sabiza zonke izilwane ezisabisako, sabiza yonke imimoya esemkhathini, kodwa bahluleka ngenxa ukuthi uNkulunkulu wayenaye. Bathi asiyomfaka lapha. Ngalokuthi uNkulunkulu wayembhekile uDaniel, akukho kwamehlela. Waphuma aphila uDaniel egameni likaJesu. Ngizama ukubuyisa abantu ukuthi kwesinye isikhathi kukhona indlela esibuka ngayo izinto sibone ngazi ukuthi sihlulekile, kanti emehlweni kaNkulunkulu asihlulekanga. Masifuna ivictory over this life, kufuneka silandele indlela kaJesu Kristu, so that sizoba nevictory kizo zonke izimo esibhekana nazo. Malibonge igama likaJesu. Kukhona indlela abantu ababuka ngayo. Uthi mawuzibuka ubuka izimo uyibone ngathi wena uhlulekile noma uyibone ngathi uyahluleka, kanti emehlweni kaNkulunkulu you are a warrior. Emehlweni kaNkulunkulu you are a champion. Emehlweni kaNkulunkulu umuntu othandekileyo nobusisekile. Kodwa thina la emhlabeni singabuka ngenye indlela. Nkosi yomusa inibusise. Mawubuka kungaka uNkulunkulu kuIsaiah 55, mawufunda kuverse 8 uthi izindlela zami akusizo izindlela zenu. Uthi nemicabango yami akusimcabango yenu. Kukhona indlela esingacabanga ngayo ekungasinge kaNkulunkulu. Kungangelinye ilanga encwadini kaJeremiya uthi nemicabango emihle ngawe. I have good plans for you, plans to make you prosper, plans to strengthen you. Kusho uNkulunkulu. Kunendlela asicabangela ngayo uNkulunkulu, nathi kunendlela esicabanga ngayo. Uthi njengoba izulu liphakeme kunomhlaba, izindlela zakhe zinjalo. Kukhona la ubona ngathi uyahluleka kanti unevictory phambi kobuso baNkulunkulu. Kungako inkosi yethu uJesu Kristu kuMateyu 7 from 13 to 14 ike yakhuluma ngendlela encinyana. Yathi ngena ngesango, indlela ekuphileni inyenyekile incane, bayingcosana bayitholako. Uthi mawuyitholile le ndlela uhamba ngayo la emhlabeni, ungabona ngathi uyahlupheka, ungabona ngathi uyahluleka ngoba le ndlela ayikho lula. Kodwa kukhona abantu abahamba kule ndlela ebanzi esithi masibabuka ngeso lenyama sibabone ngathi baphumelele, ngazi ukuthi yonke into ihamba kahle. Indlela abona ngayo uNkulunkulu. Kukhona abantu abahamba in the narrow path, banokuphila. Lo akhuluma ngako Jesu Kristu kuJohn 5:24 athi umuntu olizwako izwi lakhe nokholo ngithumileyo ufaniswa nomuntu ondlulisa ekufeni ekuphileni. Uthi akasaye kwahlulelweni. Kukhona abantu abaye kwahlulelweni esibona ngazi ukuthi impilo yabo iyajabulisa ngendlela esibona ngayo. Kodwa uthola ukuthi kukhona abantu abaphila kule ndlela encane lengekho lula, le engekho comfortable, enama circumstances anzima. Kungako wathi uApostle Paul uqinane enkosini ngoba anilwa nanyama nagazi, nilwa nemimoya. Imimoya ke iziphathi mandla, imibuso, izikhulu zonke nababusi
bezwe lobumnyama bamfuna umuntu ukuthi ahambe kuleya ndlela leya azayothola isango eliya empilweni yaphakade lento esithi eternal life. So kudingeka bese uyagcina ke enkosini ube neattitude eright, ube nefocus enqondweni, ispirit sakho sifocus kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, ube nemind focus strong ngenye indlela ezintweni zikaNkulunkulu. Ngakho nasencwadini abaseKolose chapter 3 uthi uJesu Kristu bukani okuphezulu, focus on what is above, ngoba kwasemhlabeni ku-inferior, kungakathi imicabango yakhe iphakeme kunale yethu. Base Roma 12:20 khona lapha inkosi yomusa ekhuluma ithi mawufunda kahle le ncwadi yabase Roma 12 uqale lapha kubo 18 uthi Jesu Kristu makalethi isambulo ku-Apostle Paul uthi philani ngokuthula nabo bonke abantu, uthi ngokuya ngani philani ngokuthula nabo bonke abantu, uthi ningaziphindiseli. Lapha ku-12:20 uthi uma isitha sakho silambile sipho ukudla, uma somile sipho into yokuphuza, uthi ngokwenza lokhu uzobuthela amalahle avuthaka ekhanda lakhe. Uma uyibuka lento ukuphi isitha sakho umuntu okwenza kabi nokufisela okubi nokuhlelela izinto ezimbi nowenza bonke nje izinto ezingekho kahle, uphinde wena umthando umfaka endlini yakho, lento leyo ayibukeki ivictory. Singakubeka amagama sikulabule sithini, kodwa ezulwini lithi iBhayibheli uyobe uthela amalahle ekhanda laloyo muntu. Is ama principle of spiritual warfare is to remain still ngaso sonke isikhathi. Don't be shaken. Remain still enkosini uJesu ngaso sonke isikhathi, no matter what. Noma isitha sakho sazi, noma uhlala nasendlini, remain still and faithful to God. Unganyakaziswa, uqhubeke uphile ngokuthula nabo bonke abantu. Une victory spiritually, but physically singayibuka ngenye indlela. Ngibuya ezimeni ezi-challenging la ngisuka khona, izimo ezinzima kakhulu. Ngibhekana nezimpi, spiritual wars. Malithi izwi ku-Isaiah 54:17 asikho isikhali esenzele wena esiya kukunqoba, lithi lokhu ilifa labalungile noma is the inheritance of the righteous in God. Lento leyo simakholwa siyibona practically through izimo esibuya kizo, through to overcome izikhali esasibekelwe zona, ngoba lempilo esikiyo is a battlefield. Kuyaliwa la ngaphandle. Even now njoba sizoletha nama exposition sikhuluma ngezimpi ezikhona ezivunguzako emhlabeni, ezivunguzako emkhathini, ezivunguzako phasi kwamanzi, ezivunguzako nje empilweni zethu nasemndenini yonke. Kodwa lithi iBhayibheli ifuna sicine emandleni kaNkulunkulu. Asikho isikhali esiyawuncotshwa esiyakunqoba. Mangithi ngibuya ezimpeni ezinzima, kunezinto ezijulile ngifisa ngabe ngiyazindlulisa ebantwini, ngiyazifundisa ngokuthunywa uNkulunkulu. Ngizayikhuluma nje ngale ndlela uNkulunkulu azongivumela ngayo. Nkosi yomusa inibusise. Ezinye zale zinto zijule kakhulu, zijule nje ezinye ze-scientific, ezinye zikhuluma ngama-systems esiphila phasi kwawo emhlabeni, ezinye zikhuluma nge-lifestyle, ezinye zikhuluma nge-technology nangezinto ezinormal nje a normal way of living. Uthola ukuthi le ndlela esiphila ngayo i-system yasebumnyameni, is not the will of the Father. Kungako uJesu ngelinye ukuthi baba mayenzeke intando yakhe emhlabeni njengasezulwini. Ebumnyameni they have risen against us. Ubumnyama bukhulule a full force to destroy the earth, to destroy the people on earth. Ukubasusa abantu eqinisweni nasekumazini uNkulunkulu. Kungako namuhla kunamaqhawe that have risen ashumayela intshumayelo ye-trumpet. Sound the trumpet, intshumayelo ye-repentance, kubuyisa abantu kuNkulunkulu. Akhona amaqhawe
avukile kubo YouTube akukhuluma ngokubuyisa abantu kuNkulunkulu. Then isystem yomhlaba ke nayo izothatha ngendlela yakhona. Kodwa uNkulunkulu lo wenza lezi zinto ukuthi njoba uSathane une-investment eningi kulomhlaba esikiwo. Nasezweni lethu une-investment eningi. Ubumnyama sebebhebhetheke ngenye indlela. Une-control ey'ntweni ey'ningi. NoNkulunkulu uvusa amaqhawe to disfigure wonke ama-system obumnyama. Uvusa amaqhawe ukuthi le mimoya ese-take over kuma-territory, la maqhawe akhona ukuyisubjugate le mimoya. Kungako bashumayela intshumayelo ye-trumpet, sound the trumpet, intshumayelo ethi phendukani, phendukani isikhathi siphelile. Kungako lithi iBhayibheli onendlebe makezwe. uNkulunkulu ungifundise kakhulu ke nako lokho kwendlebe ukuthi usuke akhuluma ngani. Indlebe kaMoya. Ngelinye ilanga ngizangifundisa abantu ngalama mysteries uJesu akhuluma ngawo kuJohn 10:27 athi uJesu Kristu izimvu zami ziyalizwa izwi lami. Kungaka isummary yako konke lokho wathi onendlebe makezwe. Nangale encwadini yeRevelation mawukhuluma umoya kuJona bothi onendlebe makezwe what the Spirit is saying. Yiphi le ndlebe ayifunako? Is another topic for another day enkosini uJesu. Ngibuya ezimpini lapho ibimnyama beyiprojecta khona. Kwaba khona ivision engeke ngaba nayo. I saw myself ngifasiwe ngama-chain. Mangifaswe ngama-chain kungathi ngisendaweni emnyama kodwa ngiyazibona ukuthi yimi le. Mangizibona lapho kungathi nginezinwele ezinkulu njengoSamson but ngifaswe ngama-chain. Le vision kube ivision encane nje. Ngoba kukhona isikhathi la livuleka khona izwi likaMoya. Kukhona ukuba kaMoya. Kukhona ukuzwa umoya, izinto ezingafani. Ukuba kaMoya yilento akhuluma ngayo Jona. uJona wesambulo kuJohn 1:10 uthi ngosuku lenkosi ngangikaMoya. Noma ungafunda incwadi yaEzekiel 1:1. La kakhuluma khona ukuthi izulu lavuleka wasubona isibonakaliso sikaNkulunkulu. Wabona zonke nezidalwa akaMoya. Hezekiya 37:1 and 10 uyesigodini sosizi isigodi samathambo ukaMoya. Kukhona ukungena kaMoya. Kukhona ukuzwa umoya. Ngesinye isikhathi siba nama sublime vision. Ivision encane nje. Sometimes ifika emqondweni wakho, sometimes nje kuba khona into engathi uba subconscious, kube khona into oyibonako bese usuku interacta nezwe likaMoya. Sake sikhulume lokho ngelinye ilanga sifundisa abantu these things ukuthi ungena njani kaMoya. Because kufuneka ungene kaMoya for you to be able to war and to declare. Makuthiwa nje ulimi lakho linamandla lokudeclare. Unamandla masongenile kaMoya wathola iaccess. You can declare izinto zenzeke. But uSathane akakuvumeli lokho ukuthi wena ungene kaMoya. Ukwenzela ikhala ezihlukahlukene to distract you so that ungangeni kaMoya because mawukaMoya you become more powerful. Kungaka inkosi yethu uJesu kuJohn 4:23-27 yathi uNkulunkulu ufuna bazomkhonza ngeqiniso nangomoya in spirit so that sizokhona ukuaccessa our true nature because ngihlale ngisho ngithi si weak enyameni but powerful in the spirit. Kangako ngasonke isikhathi ufuna sazi identity yethu. Now mangithola lesi sibonakaliso ngizibona ngifasiwe. Kodwa ngikhona la ngiyayibona ukuthi ngifasiwe. Kukhona isikhathi lapha empilweni yami nganginokuzindla ngisakhula. Mangizindla ngangiyibona ngiphila impilo ethile nje. Kukhona lokuthi uproject impilo yakho uzibone nge-imagination. And uma uzibona nge-imagination awazi wena ukuthi kwesinye isikhathi you are creating a reality kaMoya. So lo muntu engimbona faswe lapha oyimi ofana nami
Mangikhula ekukhuleni kwami ngisase primary nganginokuyibona nginama dreads noma ngineyinwele ezinde ngiphila kahle nje kuyimpilo bengine aspiration ngayo, but ngathola ukuthi mangikhula uNkulunkulu naye unecebo lokuthi ufuna ngiphile njani. So sengibona lo muntu ngangimimagine ngisakhula, ngimbona manje ine sublime vision ephinde futhi kuba ngathi izwi likaMoya liyavuleka liphinde livaleke. Ngizindla ukuthi kungani ngizibone ngifaswe ngamakhetha ngiphila la. Kunemfihlo ke lapha emhlabeni ejulile. Ebumnyameni bayakhona ukwenza iduplicate yomuntu. Nabenza iduplicate benze someone ofana nawe existe kumanye ama realms. Lento le ijulile bazalwane, Nkosi nibusise. Ofana nawe but existe kumanye ama realms. La mhlabeni lento sibiza ngeclone but ikhona spiritual. Lo muntu ozokwakhiwa njengawe uzofunctiona njengawe ngemicabango yakho, ngama senses, knowledge, afunctione njengawe bese bamprograma ukuthi amelane nawe. Nabamprograma lo muntu loya ngalo ukuthi lo muntu uzoba connected nawe. Nabamprograma bamenza a spiritual clone. Lo muntu uzokhona uku-influencer wena, akuthumelele imilayezo ulamhlabeni nama inspiration because lo muntu connected to you. Bakhona abantu abaphila la engibabona ezweni likaMoya, baphila impilo yasezweni kodwa bamakholwa, kodwa ezweni likaMoya baphila impilo yasezweni. Banako konke lokwasezweni. Lokhu ebashumela ngalo ukuthi amakholwa bakuyeke, uthothi ngale kaMoya banako konke lezi zinto lezo. Ngibese ngiyaqonda ukuthi okay, lo muntu kaNkulunkulu uinfluencer yi-duplicate yakhe ele ezweni likaMoya. Abese la mhlabeni athanda lento ethandwa yiloya muntu ole onguwe. Nkosi yomusa nibusise. Kungako mawufunda encwadini kaJuda 9, Judah chapter 19, the book of Jude 19, kukhona la uMoses ingilosi kaNkulunkulu uMichael iyovimba uSathane ukuthi anga access umzimba kaMoses. Umzimba kaMoses bonenye anointing kaNkulunkulu ebeye ku higher vibration. So uSathane bekawudinga lo yamzimba to create amanye ama species azofana na Moses, so that if kurise ama servant of God, kumbula phela uMoses nguye lo uNkulunkulu makazobusisa the elders. uMoses esasindwa umsebenzi kaNkulunkulu, uNkulunkulu asakhala uMoses ukuthi lo msebenzi uyamsinda ukuhola abantu abangaka. uNkulunkulu wathatha the spirit of Moses was-multiplier, waphefumulela labanye ama-elders mangayibeka ngolwimi elizwakalako. But it was a spirit esuka kuMoses. So Moses was a very powerful person. So the devil naye wayefuna lo mzimba to get anointing, to get ama-layers of spiritual power sika Moses. Kungako kuDaniel chapter 10, kungako ingilosi yasiyafika yamkhuza yathi uNkulunkulu yakhuza ukuthi angakhona uku-accessa lo yamzimba, because if a creator other species azoba ne-anointing ecishe ifuna ukufanana neya Moses, but yona izosebenzela ebumnyameni, kuzoba lula to oppose the people of God. Kuzoba lula for Satan to raise ama-warriors akhe azomela yena and oppose the will of God emhlabeni. Kungako nakuDaniel chapter 10 kukhona le mystery kuDaniel chapter 10, ingilozi mayikhuluma ithi ingilozi kuDaniel
ngosuku lokuqala nxa ubeka inhliziyo yakho ukuthi ufuna ukuqonda uNkulunkulu wawuza umthandazo thina sizwe ngamazwi akho kodwa ngavinjwa ngavalelwa kuphi in the chambers of darkness. Iyamchazela ingilosi ukuthi ngavalelwa namakhosi asePersia. Ithi isikhulu the prince there. Ngase ngivalelwa namakhosi. Amakhosi anjani lawa le? Akulawa ama-chamber amakhosi asePersia. Afunani lapha amakhosi asePersia? Yilezi zinto oyibonako ke la mhlabeni kuthiwa kunama laboratory ama scientists nani they want to create ama clone, they want to create in ama robot, they want to create abantu abathile abazoqabanga nge mindset ethile. Lento le is an inspiration of the devil. Ngike ngalwa nemimoya eyayithumela yabona bengiqala ukulwa ne-astral projection ye-last wave strong, umoya wenkanuko o-strong bongifikela ngisho ngilele very strong. Ngibona ukuthi le intensity yalo moya kuba ngisumuntu othandazako ngingagcine ngenza icala phambi kwaNkulunkulu. Ngabuza kuNkulunkulu ukuthi kungani le last wave iba strong kanje kimi, lenkanuko ingibamba ngalendlela le enzima kakhulu ngalokuthi ngumuntu ohlala asemthandazweni. Then I was told ukuthi into abayifunako kuwe bafuna your seed, imbewu yakho. So that's why kwesinye isikhathi uyiphuphulala with different spirits, different witches. Nabathathi bayalala nawe ebusuku to defy you nama different spirits. Le semen ihambi yosetshenziswa to form other kinds. Ngatshela kwathiwa into abayifuna kakhulu naye, because lento ngendlela bese ihigh ngakhona that projection engibuya kiyo bese ifuna ukungenza ngisho emini ngihleli emini. Once inqondo yami yabluza nje ngangabi ne-mental focus right, ngavumela ini. Yabona bazalwane, usathane usebenza usathane in a believer engage ama senses in a believer. Usathane uyakhona ukucreate i-scene ngama senses of a believer. Ama senses ke ila Wi-Fi esike safunda ngawe siwazi konathi ukuthi sight, ukubona, smell, taste, touch, hearing, ukuzwa. Ama senses lawo. Usathane uyasebenza ngama senses. Kungako masithandaza sivala amehlo. Masivala amehlo sivala ama senses ani enyama, sikhuleka in a quiet place. That's why kwesisikhathi siyehlane sivala ama senses enyama. That's why siyentabeni sikhuleka midnight ebusuku, because lapho umsinda wukho. Kwesinye isikhathi siku isolation, siyokhuleka ehlane in the wilderness. Sivala ama senses. Masivala ama senses siyaconnecta noKristu ngoba kuvuleka ama senses kaMoya. Sekucala ukuoperate lo muntu ongaphakathi. Usathana akakhona ukukuthola ke lapho ngoba usuconnected to a higher network enkosini uJesu. But uzosenda ama signal emqabangeni wakho, asenda imiqabango ethile. Le miqabango ufuna ukuthi distract ungazoba nefocus. Uzobuya enyameni u-engage ama senses enyama. Bese ngena imiqabango ukuthi suddenly sekunento ebalekile ofuna uyoyenza, suddenly so concerned ngefoni. Sometimes ifoni uyifake ku silent, sometimes ifoni uyifake ku flight mode, you want to pray. Suddenly sekunomqabango ukuthi vula ifoni mhlazimbe khona umuntu obalekile ongafoni. Ukubisela kulama senses, le common sense yenyama, uyazi ukuthi ufuna uku-engage nawe. So le mimoya ngendlela bese iprojecta ngayo kimi, uma kufika umqabango nje noma ngingabuka i-TV ngibona abantu abangaqokanga kahle noma emgaqweni, lesithombe ufika sibeke la kimi, then uzobe ayasi ngingathini mhlazimbe leso sithombe leso uzobe siyasibuyisa kimi in my mind. Lekhathi ngithi ngiyas-entertaina lesithombe utho konje ngeke ngabukela into eso. Hey, usathane usebenza ngenye manipulation. Ngeminute nje manga engage ngelast ukuthi okay ngibona into eso, same time ngizofila imizwa yokuba sexually harassed.
To some extent kukhona abantu ebabambe emini lento, noma uthi usathi you are dozing uvela ube harassed, abanye bayibone sebamanzi. The highest manipulation leso from the devil. I was fighting that spirit enkosini uJesu. Ngabuza enkosini ukuthi kungani ukwenza so. I was told ukuthi no, there is a plan nokuthi wena they need your because in your semen there is blessing, spiritual blessing, because the semen in a potency of creating, it can create even akubantu besimama they need womb, because womb is factory to create, the incubator. So in a creative energy, so they need that so that they can create many things. As is a fight against you. Nkosi yomusinibusisa. Uyazi bazalwane, nengilosi zikaNkulunkulu ziyakhona ukuthatha isithombe sakho. Abantu bakuphupha. uNkulunkulu uyakhona ukuthatha umoya wakho. Abantu baphuphe wena ebusuku bathandazela ubanika ama blessings. Kanti is God using your spirit. No Satan yakhona ukuyimanipulate lento. Into engizake ngikhulume ngayo ngelinye ilanga ukuthi there is another you or exista kumanye ama realms ongeke uze wazi wena. Lento le imfihlo bazalwane. There was a day angeke ngikhulume ngalokho. There was a day I was just asleep nje mini, taking a nap. And mangivula amehlo ami sengiphaphama, ngabona umuntu onjengami ohleli ngombhede, same as me. Ngayifunda ke lemfihlo, ngayifundisisa ukuthi there is another you. Nasebumnyameni they can create another you. That's why mase kufika kulezinto zama ancestors, sekungena ama familiar spirits, yabona, who are using a personality ethile. Angifuni kodwa ukudivert to that. Ngifuna ukuhamba ngale simo sikaNkulunkulu, lo mlayezo ngizokhona ukuthi nguthumelele across. There was a guy engaboniswa ngayo ivision. Usathane unamachinga and create ama warlocks through ithombe zethu, through our semens. There was a guy, umuntu kaNkulunkulu. Lo muntu kaNkulunkulu ngaboniswa isibonakaliso ngaye. Mangimbona esibonakalisweni, ngimbona uyalwa. Umuntu lona engathi mangikhuluma ngaye usathane wam-attack ngalendlela ukuthi wamsusa ebukhoneni bakaNkulunkulu, wamfaka ekuhluphekeni, wamfaka ku-alcohol, wamfaka ezweni. Yabo abona makuthiwa nje Isaiah makathi bheka umoya kaNkulunkulu uphezu kwami, Isaiah 61 athi umoya kaNkulunkulu uphezu kwami kuba ngikhulula abantu ababoshiweyo nabathunjiweyo. Abantu abanjalo who are in captivity, abathunjiwe, abafuna ukuworship uNkulunkulu, abakhoni ngisho ukusuka esonweni, abakhona ukuyeka ugwaya, abakhona ukuyeka ini. They are captive. Kungako nakuLuke 4:18 usho njalo encwadini kaLuke ukuthi uKristu makafunda leya ncwadi kaIsaiah wathi bheka umoya kaNkulunkulu phezu kwami kuba ngishumayele indaba ezinhle kwabampofu, ngikhulula ababoshiwe. This guy umuntu onjalo. So uyafisa kuya enkonzweni akakhoni, usezweni, unamabhadi, wenzekela zonke izinto ezimbi emhlabeni. Qoshwe ekhaya, kushaywa abantu, all these kinds of impilo yakhe painful. uNkulunkulu angithuma kuyeke, ngakhuluma naye, ngamshumayela. Uyazama kubuya enkosini, kunzima, is a war. Phinde relapse, nyamalale futhi back to one and the same thing, uku-captivate. Mangiboniswa isimo sakhe ngelinye ilanga, ngambona esibonakalisweni kuzoba iSunday, alwa nebeast. Ibeast ngikhuluma nge-strong man lese kwakhuluma ngaso ukuthi uma ufuna ukuphanga impahla emzini womuntu ufuna uqala ngesichwaka, bind it. Ngikhuluma nge-strong man. Usathane akuvusela i-strong man. That guy bekalwa ne-strong man
Le strongman idemoni elifana naye exactly, lilento ayiyo. But umehlunga le demoni li bold builder, linemzimba omkhulu, litshengisa isimo samandla. Nkosi yami usinibusise. Walwa nale beast nale strongman, walwa wasinqoba, kwathiwa kimi ngingenzi lutho, let me observe. Nalapho ulwa basendaweni yotshwala lokuphuza, walwa nale strongman. Le strongman isifana naye exactly, yise simophozako in the spirit, in the spiritual dimension. La kafuna ukuya khona akakhoni because of that strongman. Le strongman sisebenza nge-mental pattern yakhe, mental pattern. Si-transmit imicabango yaso kuye because le strongman siyiwele lakhe but in darkness. Wasinqoba le strongman ngalelo la. Makasinqoba, ngambona emalangeni afike esontweni, in church, to pray, to worship, to fellowship. Makasesontweni, I had to reveal this to him ukuthi ngikubone sibonakalisweni ulwa nomunye umuntu onjengawe, but umnqobile. Lokuthi umnqobile, that's why you are here. Kube lo muntu awumnqobanga lo, that strong man, ngabe awufikanga la even if bowufisa. That's why kunabantu who are abaku state of depression, they are crying. Thuthavite ngelinye ilanga bathi phela uNkulunkulu ngikhumbula umqamelo wami ugqola izinyembezi mhla namalanga. Kunabantu who are in that state. Abanye bavuselwa ama strongmen spiritually. It's a war. Kodwa uNkulunkulu akahlulwa ilutho. uNkulunkulu uzobasiza bonke labo bantu. uNkulunkulu unamandla, funa sibakhulekise nabo labo bantu. Ngilethe le revelation le so that the believers may be aware of what is happening. Ngibone kanengi ngikuma different dimensions. Another me, ikhona ingcenye yami esezweni labantu abasebumnyameni, and kulelizwe lelo mangiyibona myself, the other me, ulapha kulelizwe. Mangilapha kulelizwe kuphila abantu but endaweni engekho kahle, endaweni engazuthi kuke kwashiswa ngomlilo, ya destroy, akuna renovation, akuna progress, endaweni ene stagnation ngenye indlela eyisimanga, engayindawo, enganampilo. Uyibone indawo la inampilo. Lapha kule ndawo mangizibona ngaso sonke isikhathi, ngangibona ngisarende abantu laba ngathi babhema inyawupe, ngisarendela abantu ngathi babotsotsi, bayigebengu, babhala inombolo. Labantu ngathi mababuka nje uthuke nje, even if uhamba emgaqweni mawulapha ungasaba ukuthi la ngingalimala, ngavela umuntu la ngephanga noma ngeqelemba angilimaze. Bengizibona ngilapho ngaso sonke isikhathi, ngangine fear. So lo muntu lo yabe ngimbona lapha because ngaso sonke isikhathi mangiyibona ngileyo ndawo ngiba ne fear because of my surrounding. But the more ngiba strong la emhlabeni, the more ngiba strong, nalo muntu okamoya uba strong nale. So the more ngiba strong Nkosi, ngase ngiyibona kulo yamhlaba loya, ngiyibona ngingasabasabi labantu abangabotsotsi, sengikhuluma nabo. Which means even if la mhlabe i-anointing ophiwa uNkulunkulu akupha abantu akuthuma kibo, because kukhona imfihlo engayikhuluma ngizothi into isabako masowucinile enkosini isaba wena, kodwa into mawungakacinanga enkosini lento isabaka ayikusabi. So the more ngihamba noNkulunkulu ngicina, the more ngiba strong kuma higher dimension. Nkosi yomusinibusisa. So bese ngizibona ekulaleni labantu senginesibindi sokubashumayeza, ngingasabasabi. Sengikhona ukubakhuza ukuthi ndoda beka lo mese wakho ungawusebenzisi. Sengikhona ukukhuluma nenkabi ukuthi inkaba ayibeka isibhamu sayo. Ngiyibona kuleya dimension because ngi strong la. That's why la mhlabeni lo mhlaba esiphila kuwo is a life of a choice. You must make a choice. Ukukholwa is a choice. And ngihlala ngibafundisa abantu ukuthi every day
mukela Christ empilweni yakhe every day, umukela amandla amasha, uqela imana entsha ngaso sonke isikhathi, uvuke ekseni, imana ehle ekseni. Ngakho uChrist athi Nkosi siphi isinkwa sethu semihla namalanga, on our daily basis. Kufuneka imana, spiritual food on a daily basis. So when you need to make a choice, njoba imana yayehla kubantwana bakaIsrael, bekumele benze ichoice ukuthi bavuke bayolanda imana. Is a choice. Nawe you must make a choice ukuthi every day ngimukela okuhle Nkosini, every day ngimukela amandla kaNkulunkulu, ngimukela ukukholwa, ngimukela Jesu, ngoba lezi zimo zalamhlanje zinzima. Ayikho lento ukuthi ngoba ngagcine ngime kahle sengime kahle njalo cha. Every day you must wake up udluma imana ekseni enkosini. Ngisazofundisa abantu ukuthi how to increase your vibration enkosini. So the more mina ngicina la naloya muntu uyacala uyavangela kuleli izwi likaMoya. Yonke into icala kaMoya bazalwane. Makuzo createwa isystem yodlame, createwe isystem yamanyala, abomination, ku createwe isystem ye lifestyle ethile yokuphinga phambi kwaNkulunkulu, ukuphingela uNkulunkulu, siphinge nezwe njoba sikhuza ukuthi singalithandi izwe. Icreatewa lento. Bakhona abantu abaparticipate ko le, nathi siya participate, even ulele umoya wakho uyahamba uparticipate emazweni ahlukahlukene. So the more ngiba strong la, I was able to overcome ifear kulela lizwe. The more overcome ifear kulela lizwe, ngasayisabi labantu, ngasasabi udlame, ngasabi kuhamba ebusuku, ngasabi ini. Ile more nalamhlabeni ngiba nesibindi sokuthi noma ngathiwa ngihamba kuphi, malithi uhamba ushumayela emall, you can go there. Malithi ushumayela umuntu oso, ukhana ukuthi nabantu abayingozi sebayagobela. It's because unqobile kaMoya. Your spiritual man unqobe kaMoya, your other self unqobe kaMoya. Umuntu is a multiplicity layers. Imfihlo ejulile le. That's why kwesisikhathi uyibona ebusuku ushumayela, ubona ushumayela endaweni ehlukene, ubona uyovulela abantu, ubona there's another you. uNkulunkulu amsebenzise ekhanyeni. But no Satan yakhona ukuprojecta a kind of yourself. Loya muntu solanka caged le, nawe you are caged. You must be strong in the Lord. Mangibona lesasibonakaliso ke, I refused to be caged. I went into prayer. I say, God, release me from any bondage. Let me not be influenced by any spirit, by any formation of myself. Lento yamakloni khona, ama spiritual clone akhona bazalwane. And uSatan usebenza ngenye indlela, is a master of manipulation. Ngizoqhubeka ngesifundise esinye, ngiqhubeke ngezambulo zikaNkulunkulu. Inkosi yomusa inibusise, Jesu Kristu inkosi.